Manipuri on a wang no poke state sing egg is policy lack of the economy wakat hanaba kodong saba tanka kama the lady hina Governor Dr. Nazma Heplan Heidi. Campaign for electoral reforms in India Serigi and Super Manipur State Conference Pangtokre out the electoral system was Simatang Sunadre proportional representation kita ngai fat balai hina Dr. Narana. Sahi asig December thadi ke andro the sungbe using Manipur the yuan batok na mapalam na thatok pahawragni haina andro gi MLA ori forest and environment minister T.S. Kumar na pongdorokri. World Migratory Bird Day ka mari lenin na miram diki parakno landamas ki passing da sakta wala le bu sex sing bu phabi ganu hatti ganu haiba paudel ti bareli ya mayang falda san. Private hospital singna sel loba yana bo wakalo na laing sathabi ganu haina Deputy Chief Minister Joy Kumar na appeal tarokli. Amasung kickboxer Yambem Govin Guinness World Record sa sanan na pasem sakre kumal pa indoor stadium dengan si pangtok pa attempt ta hausik lady record ki henba namkre. Mayam kurum jari do mi bri pas impact news ni ai ke thoksom na hoji pungja si phawi maru pausing miam da bizari. Governor Dr. Nazma Heplan Manipuri on awang no poki landam sing ase agis policy lakpataki economy wakat hanabagi yamna kudong saba tangkak ama dalay haina fogdokre Integrated Talent Development Mission ITDM na sindor Manipur State Assembly ke auditorium the pangtokpa blooming northeast scaling the youth in the wake of India's Agis policy from northeast perspective haiba team the pangtokpa seminar hodopaki tharom da wafam si phongdok bani governor na tharom adu da makata na India si malengi oi economy ki council la kwai ki yang na sangsil laibak amani economy sakot na bagi council yang na sangsil ba sida awang no pok lamdam singna economy ki power house amoi ba yabagi thongna adu lei India khakta na tana act is amasung South Asia gi thangnari ba laibak singa sabnaduna policy asiki makada lol itiki asoba kanaba phangani haiki. Northeast India, the next big economic corridor connecting India to the ASEAN countries and China. In the light of this development, Northeast states need skill development and ambitious yet meaningful skill development environment plan for their youth. The skill development, especially in service industries like tourism and hospitality, retail and IT-enabled services can be a thrust area. India amadi Myanmar ge border land route mori amadi tamu da official oin hangtok khraba matung tongan ba border trade horok pasida Malayang lebak sing mieng sang ba horakli border land route hangdok khraba matung ihan hanbo inga si Manipur da United States of America ge official sing lakton mori phaw batna border trade yang sing khre Southeast Asia ge lebak sing ga samnarak ka dori ba maroi ba mafam ori ba Manipur da infrastructure ge awat kaya leri pasida mieng sang na bagi apamba United States of America ge official sing na phangdok khre USA के officials in the Embassy of the United States of America के Economic, Environment, Science and Technology Affairs के Minister Councillor Robert Garverick अमदी Trade and Connectivity Officer Geoffrey Wesselny ngasi Imphal के Hotel Classic Grand ida paumi si ko the Minister Councillor Robert Garverick hai India का atop Southeast Asian countries singa laloliti के lamda kumang Sausilak na bahona bada maru oi ba mafam oirak payaba singda kari karam ba saukhat thorang sing paikhat mina ba yaba gi haibu yangsin bo ina makoi khongsa da sulak pani haiki loina na infrastructure sengkot pada USA gi market gi karam mating pang ba yaba gi haibu yangsin gani haiki pawmi singa unaba tu da saru yakaba egg is policy implementing committee Manipuri convener RK Sipasad da su saru yaki ba na US delegates sing aduga tongan ba stakeholders sing da su wari sanare haina phongdok ki ba loina asumna malengalai bak sing na landam masida mieng sang bahor ba si state asigi oina laibak phabani agis policy ga mari leina na lagleba ahong makaya sida landam asigi miam na mating pidona landam asi sokhat palaibak am oina bahona minara si ban blockade tawbagi haina bi thatok trabadi kanaba kaya mang khebe ai haina Manipur miam da fil tawki
I think that the priority is infrastructure development, honestly. And look, I mean, to be fair, here in Manipur, you have to make your own decisions, and the government has to work that through. The people have to speak. But my observation is that infrastructure development needs to continue. Some of it's taking place now, some of it's being improved, but more needs to be done. And I think once you get better infrastructure in place, then a lot more investment and other things can follow. So that would be my recommendation. Hojikti akhoi meeting sina changam da phatar ga di Manipur di am saukhat pa yare in khanale akhoi anything hangu da ngasi laaga akhoi sida phambi dana si tawriba laiwa kangbu sing si maram chana hojik any Buddhist hakis ki kaino ma semgat che hairo or English speaking kaino learning process ki Myanmar mayam tambina ba ma sagat che hairo loin leireba but mayam na hojik hangiba question di yagadra sine more to Imphal to Dimapur chat pa se akhoi kinari Sigi akibagi portse akhoi dagi loktho kanda gati America dagi chingaga Japan dagi chingaga sidai sida akhoi se development tawrani akhoi myam je saukhat minarni saukhat minaba yadaba se masi tawbinu akhoi saukhat minar se Nakala maramda tim masina mori da sakala integrated check force ICP yauna do Myanmar forensic ki ani subthong yang singki tim aduna ICP da laktuna post to ki passenger terminal building da lady immigration customs samadi warehouse ki sakala ba building sing yang singki kangbo aduna Indo Myanmar forensic ki thong su yang singki lakibi yang sin khong chat da operationalization of act is policy ki convener RK Sivasandra Tenopal gi SP Dr. AC Bomsa Imphal Mandale Bhaya More Transporters Union ke General Secretary S Bijayan Singh amasung Taramathi Subasam Rifles ki CEO RS Rawat su yauke tongda Hotel Elora gi meeting hall da More gi leriba tonga ton organizations sangi lusing basing amadi More gi chambers of commerce ki music gasu unaki Campaign for Electoral Reforms in India, Seri gi Anisaba Manipur State Conference ngasi Hotel Imphal Sangai Hall pangthokre campaign asigi Regional Coordinator Dr. M Narana India da hojiksanariba electoral system asi matam sunadre proportional representation gi tangai fadaba leire haina phongtokhi Seri gi sip functionary Jyoti Raj yauna state asigi masak naiba mioi kya na saru yake conference aduga mari leinana Dr. M Narana Paumi Singh na phongdorakpada India da sanariba electoral system ase British ki matam dagi sanaduna lakpana hojiki mirol asigi apambagi Taiwan abada leire sanariba electoral system masina corruption hengkat na pigya soba maram amsoiri masina maram warga democracy gi magun manghalle haina phongdoraki ngasi phawda political party kun mathoina campaign asida support pirak palere democracy gi magun hengkat na ba serina sangsilale ba campaign asi mic park na ba honabada miyang support mathau tai haiki loinena lalaiba November tha da India gi president ga unaduna electoral reforms ka mari leina national conference ama Delhi da pangtholagani haina su thamlaki Miyam asigi tangduli taba punsima purukna bohona bada electoral system si sumthok taba onthok taba yadre haiba movement ama horakibani voter lising kunthra leiba sida sunagi bol lising taret phongbana sukari lising kulum doina yadaba lising taret khangna yaba minakari is it the real representation me lising kulum doi gi vote sina invalid ohoraga only 7,000 voters in a valid ore ne maramaduna tokthorok pathabak dasu system asina honorabnina in the interest of only a few minority gi represent of government oire eb bharat tojiksan APTP system asidagi di proportionate representation chungani ebse everybody has spoken Manipur State Panchayat Parishad Porompan Sidra Nomi Oiba Panchayat Sammelan among si Porompati si complex Laiba Panchayat Baban na Pangthokre Panchayati Raj Institution Sing State sa matau karam ni hena mapung panas ana hangada gi habigi pandam da conference adu pangthokibani Sahi asigi December 30 ki androda sungleba yu sing Manipur da yon batok tan mapalam da thadok ka hawrakani haina andro gi MLA su oriba Forest and Environment Minister T.S. Yang Kumana Fongdorakli wafamasi andro kuno nungyungbi youth club kam water reservoir tank sangab gi tharam da minister na fongdokibani ngasi andro kuno nungyungbi youth club ki ground da pangtok ki pataram da minister Yang Kumana makata na hai lamdam ama saukat pada laikai amadi club ki sawra ba thodang lai ngasi sangari ba club asina hagol agri ba naharol singbu nisagi impact ki kanduna sana khona bada mai onsin hanna ba ki pandam da sabani minister na makata na environment amadi lamlak ki sau sek singi mioi bada piri ba kana ba sing na hongna na fongdoki hauzik nongjunung sa sang nai driba singi awa ba tholi ba sing asi
कोंगननबा उमंग योकतुना थमनबा मिनिस्टर मियामदा अपील तौखी नहाजिंग को इंखले मैम की सिंबा क्लब पुनम मथौताई अखोई क्लब से थारीब संगारीब मसीना लमदम मसीगी इंखले नहाजिंग निसादगी लापथोनब अमदी अखोई साना खोनब माय ओनसनब ताक्सी कासी अमदी लाइलासु तम हेन माय ओनसनब दम पानम साबा अखोई क्लब ने उजी नॉट ओनली दिस वन मणिपुर दिस वन नोमाइजिंग सिंग लोइनबगी मणिपुर सिंग मैम से मरु ले को थमब लमदम दगी मी सिंग ना मसी कमाय तो के बखोगी लाइबसी ओरिजिनल विलेज सिंगना खुंगंग असेंग खुंगंग सिंग मागी चिंग एमदी पातु एंग नुसीबि मसा खंगनेब माइग्रेन हाइतारे अखोई लमलाम मैम खुना सलप जगह जगह सिना लमदम नुसीबि खंगोयब अदु उमंगों से कोथोकनेब अदु आई अपील टू मीडिया दोस migrant also please save the environment nahasing ko iba World Migratory Bird Day 2018 ngamari laina unifying our voices for bird conservation haiba theme da mayam gi rally amang si satkre miram da ki pairk tuna lamdam asi tongan tongan ba fa sing da sakta ba lagli ba usek sing asibu phabiganu hatpiganu haiba pawzel ga loina rally edu sip conservator of forest ts Mohendra Pratap na mayang infali saroi bung di lamtha duna mayang infal bazar da laiba puja mandop ta loisinke Mandop asida miyangi oiba mi phama mapang thokhiba ka lonena migratory bird singbu kanbiu amadi ngakpi sen bi bada asoba thodang lobina se haiba pausel pu ba loudspeaker camp ki gari ani amasu lamtha ki पृथ्वी की क्वाइटी की मरुइबा अखोई इकोसिस्टम की क्वाइटी की मरुइबा एजेंडा पोइबा उचेक सिंग से मसिना लौरिबा थोदांग सिंग से अखोई पुनम खंगनदना मिचम प्रजा लगी लेबिरिबा इमा इबेन चिननाव चेसिंग साथसे पुनम अखोई खंगमिनरकांदा अखोई माना लौरिबा उचेक सिंगसिना लौरिबा थोदांग सिंग से अखोई मियोइबगी ग्रह सिबो प्लैनेट अर्थ सिबो अखोई मसाफना थंबदा लौरिबा थोदांग सिंग से अखोई पुनम खंगमिनरगा उचेक सिंग से हाथ पत्तुपा तौरिबा चथरिबा अखोई मरुइना मणिपुर की लोकता पाट के कोइबदा अदगी पाट सिंगल लेरिबा सिंगसिदा तौरिबा सिलेपसी Manipur Lenga ki Department of Fisheries ki Additional Director Sanjat Thumsa ka mari lainena Vigilance and Anti-Corruption Police Station of Hare Additional Director S. Biramani asing ngara nung tilpung mari taba matamda narem thong livestream lairak tagi fabani hairi Farba Biramni de ki maru oiba se sangkaya .32 ki pistol ani magazine taru kapayar ba nongoi maru marfumari sanasan nipu seloina lupa lak ahunga lising taruka sunani pu amsa mobile handset ani fangke Biramani asi sahi asi ki jun thada income tala sini tarani pan ki Thadariba lenga ke fencing lana sijine happy walk lak patagi maki matakta tizinduna lakivani hairi Zernel Singbu Manipur University ke administrator oina hab lakpada Manipur People's Party MPP na taram na okli adubu party sige apamadi Manipur masamana University sige Vice Chancellor oina laibani haina party sige President oina Jogendro na thamlakli loinana Congress Party amdi BJP ani ke barakta mungna duna laibadeki housing pauba MU ke watok lasin bangam dabani manamaduna orekli FM sing asigi daita party ani sina pugadabni haina maral sirakli ngasi imphal gi mapal kangjai bung maning dalaiba MPP ke loisang da paumi sing ona bada oina Jogendro na phongdorakpada Congress Party haibo afam amata BJP lainga na kaidonungda yagadok laite maramaduna party ani asi mungnaraga mahiroi amadi ozasing da awaba tahanbani party ani asi angam tanabda judiciary da sakti sinaduna Zernel Singbu administrator oina hawlak paibase center amadi state lainga na Manipur University community Singbu ikaiba pibani haina lawi haiki Center da paliba BJP gamena kaidongweda Congress na tanba demand thana chumlagasu political mileage lowna bohna bada karima kanda madu yaningba kongai leragasu yafam thokti aina thamjage Manipur University asi politically akoigi free zone weningi masida koi politics ta honinde masida Congress amasung BJP na political mileage lowna ba tawdu pamde mapandagi lakba Music administration to we muhurta Manipur son of the soul of the Manipur dagi thokchaba administrator natraga professor kayana administration to adu university amu heningi habasi MPP dagi thamjage Manipur university crisis thokriba se masida aso ana thokriba amadi satra community de disturb to ge punaksi responsible Congress amasung BJP na logo dabani haina MPP na tham
Manipur University के अनौब एडमिनिस्ट्रेटर जर्नल सिंह भी मखादा यूनिवर्सिटी से तंगदु लैताबा म ओइरक्तुना मही मसिंग तंबा फंगद्रबा महिरोय कयादा महौसागम लाइरिक तंबा फंगबा ngमहन सनु हाइना ईके हायर सेकेंडरी स्कूल की सेक्रेटरी पी सरसचंद्र न थमलकली ngasi ईके हायर सेकेंडरी मैनेजमेंट कमिटी न सिंदन स्कूल असि प्रिंसिपल ओजा सिंह अमदी स्टाफ सिंह याउना स्कूल असि डेवलपमेंट का मरी लेनेना खनने नबगी मिफम म पांगथोखरे मिफम मदुगा मरी लेनेना स्कूल असि महिरोय सिंहना लाकद्रबा कुमजाले सिनी तरा मापंदा अफबा परफॉर्मेंस पीबा ngमनबसु ईश्वर की मफमदा थौनिखे थरमद सरू याकिबा पी सरचंद्रन फाजिन ख्रबा महिरोय अमदी ओजा सिंह बुथादो पिरकना बसु आफिल तौरकली फाजिंदुना थमलिबा ओजा सिंह अमदी स्टूडेंट सिंहसु थादोक पिरो ऑन सस्पेंशन दे लैरिबा ओजा सिंहसु हंगत पिदुना यूनिवर्सिटी सि महौसागी नॉर्मल लाइफ तमत हंजिनबियु सरकार की साइडतगी नुंगाइतबा लॉ एंड ऑर्डर की अकायब कया लैरगसु पुनिमा से इसान सिंह ngakतनी तुंगी युमबिरेन ngakतनी हाइबसे खनबिरगा अमुक्तंग ngakपिदुना अंगांग सिंह अमदी ओजा सिंह असिबु पुनसिदा तंगदु लैताबा पुनसि अममुक्तंग वेहनबियु हौजि हौजि मणिपुर यूनिवर्सिटी की इरांग असिबु लोइसनबिनबगी दमक्ता मणिपुर की हानगी चीफ सेक्रेटरी जर्नल सिंह लिंगबिरक्तुना मणिपुर यूनिवर्सिटी सि नॉर्मल लाइफ ता हंजनबगी दमक्ता होनबिगनी अमदी होनबिरे हाइबसे खोइताजे मसी यामना नुंगाइजे हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर मणिपुर यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर ओइना रिटायर IAS ऑफिसर जर्नल सिंह बो हाबलखिबासे मणिपुर यूनिवर्सिटी कन्नबा सबसाबा जजमेंट अमनि हाइना मणिपुर पीपल्स के डेमोक्रेटिक फ्रंट फौतादोरकपा सेरोल अमदा फोंदोरकली नुमिनिनी सुमना जथकदबा फर्स्ट यूथ कॉन्फ्रेंस ऑफ टिंकाउ रगवांग साफ्रियक नाट की जगो इसैगलोने ngasiदगी वर्क्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थोंगाम बेस्वासिन हौदोखरे आवर रूट्स और स्ट्रेंग हाइब थीम द पांगथोकिबा कॉन्फ्रेंस अदु द टिंकाउ रगवांग साफ्रियक सादियान पुआम TRCCP न सिंतन इम्फाल की रगाइलोंग द सथकिबिनी तरमद द थोइब मिथुंग की वारोल फिरदन मिनिस्टर थोंगाम बेस्वासिना तोंगान तोंगान बफुरुप अमदी लाइनिंग लाइसोल ना खुंदाबा लमसिदा अमतोबी की लिपुन सागत के हायरबदी मियोय खुदिंगी थौदाग मरु ओय हाइना फोंदोलदुना मयामदा अमन अमबु नुंगसिबगी लिपुन हेना सेसिना बाफिल तौखी मिनिस्टर ना जेलियारोंग फुरुक की मनुंगदा अहल लमन थंबिरंबा नाट सिंह योखतनबा अमदी अनौबा मिरोलदा नाट खंगहन्नबगी पांदमदा पांगथोलिबा कॉन्फ्रेंस असिदा नहा सिंह थौदाग बु थाकत फोंदोखी ngasi कॉन्फ्रेंस अतदा नागालैंड अमदी असम लाकपा डेलीगेट सिंगना सरुयाखी डेवलपमेंट हाइबसी एवरी जगह लेमिनरकांदा अखोई मचन वाखल दसु डेवलपमेंट लेबा अखोई लेरिबा लंबी थोंगी ओइरो नत्रगा मियोइबगी लाइफ डेवलपमेंट से पुनमक्ता बैलेंसिंग डेवलपमेंट हाइबसी लेकांदा अखोई मचिन अमगा अमगा अदुम लाकनी मसिसु अदु धर्मनदी कनामता नुक्सिनगनु हरक्ते अदु अखोई मियोइबगी वाखन मियोइबगी परसेप्शन पुनमक्सिना तोंगान तोंगान वाखललोंदा खललगा पुहलगा अबसे मसि अखोई लेरिबा मॉडर्न सोसाइटी द चानादे हौजिकी चाखोटलबा अखोई कंप्यूटर एज मतमदा अखोई वर्ल्ड से कमाई तौदना अखोई रोल तवे वर्ल्ड से कमाई तौना मूव तवे अदु कमाई तौना अहोंग बसे लैगे एवरी मोमेंट है बसे अखोई खंदमिनरगा अखोई पुन्ना अंडरस्टैंडिंग लेनबा अदुगा अखोई मी अमना अफबमा फतबमा हारसु अफबरोमदा खल्लगा लैरगदे अखोई मसेन अमत्ता ओइना नुसिनबा यागने है बसे अय चेतप थाजबा मयामदा थमजगे हौखिबा अक्टोबर 8 की हौदोखिबा इंडिया पोस्टल वीक कसर अमोइना ngasi बाउफ्रादा लेबा पोस्ट ऑफिस ता बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम पांगथोखरे थरमदगी मतंगदा वांगालदना पोस्ट ऑफिस के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट KI सिंगना ngasi प्रोग्राम सिना मसाना मसाब थबक पिजबा स्मॉल टाइम एंटरप्रेन्योर सिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट ऑफिस के खुथांग पीबे स्कीम मयाम अदु खंगनब की दमक पांगथोकनी हाइना फोंगथोके हारिबा पोस्टल वीक असि लालिबा अक्टोबर 15 दा लॉइसिनगनी हाइरी हजिक लैबा बिजनेस प्रोडक्ट मैम से गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट मखैना मरुएना सिजनरीबा बुक नाउ पे लेटर BNPL है खंगबसनी मसिदा अखोइना अहानबदा पैसा पीदना कोना पैसा पीबा मदुगी फैसिलिटी सिदा अखोइना पिकअप सर्विस लै अमसुंग मसिना बल्क मेल ओइना थारप मतमदा मदुदा पैसा ताबा खोटपा मैम अमसु लै पुनमक असि अखोइगी हारिबा ngasiगी नुमिरा सिदा कस्टमर मैम लेंसिलगा अखोइगी ऑफिस लेरे मधु अखोइना मखोइबु करम मोंगदा मखोइगी सर्विसदा अखोइगी सर्विसदा अमसुंग मखोइगी बिजनेसदा अखोइगी मोंग मुरिल ताना अफबा माइकेदा प्रोग्राम बगिदंगता अखोइ ngasi पांथोकसबनी Dynamic Manipur Mani Communication and Capacity Development Unit CCDU PSCD Manipur ni kusamdana Sustainable Lifestyle West Pre Hyper Team da talk show ma pangthokre maruina hawgal liban ha singbu audience target thamdana entrepreneurship ki kuthangda ithil pin bagi pandaba pangthokiba talk show adu da Langai project ki CEO Telem Arun Kumar self
sustainable economy purakna honabada miyam gi thawdang maramda ngangki loinana JS plastic agency ke sadokpam ipotomina plastic asibu waste material ohenbi muhutta karamna reuse tawngedagi haibi matangda wa ngangki hari program se yamna hujiki matam yam chana program haitar at the right time koi sinjaba program ni magi theme jina koi gi sustainable lifestyle and waste free hujiki recently koi board urban gi so rural gi koi gi ODF in lauthokre manipur gi oina da lauthoga ade nale haibaga si leraga tok tanaba haitar continuity leinaba kamaida sustain to na regain to na retain to na hai myam se gi koi sinjaba program More Pruski Kambo Lalolo KCP MFL gi kadar ni hai banupa ma more de gi fare bami adu nambol isok gi wahang Kisan Kumar sahi kun mga popotombi ni Kisan Kumar si Technopol District SP gi mi makada more PS ki SDPO Sandip Gofal Das na lusing makambo mana more gi gen number 2 gi ngase ayo pung nipan makai taba matam da fabani hairi Akang naba pau magi matungina Zeribam Police Station ge SDPO TS Sanatom gi supervision makada ASI A Krishna Sharma na lusing batim amna Nagaland da register toba truck amadagi yamna ba SP amadi N10 tablet fabangam kre police team adana ngasi nimi yung matungda Zeribam railway station manak tagi asat ok sek tawda Nagaland gi registration number oiba yot puba truck registration number NL01L 3561 kam naga sek tawda yot marakta drugs sing ado ata packet manung da haptan purambani ngasi fagalak ba drugs sing ado gi manung da SP capsule lising kuntrani thoi aduga N10 tablet lising trani thoi ni thadoga sik mari leine na police na case ama lokhat kre Layak ke lamda RKCS harga miyam na thoido hendona sakhang naraba laikhitraba saknaraba layak pa Rajkumar Chandrajit Sanagin marputra mari laksuba mapok kupon thoram pangthokre RKCS Museum of Arts and Crafts in Sindona Laisam kaisam thongda laiba RKCS Art Gallery da pangthokhiba thoramadi Art and Culture Minister L Santa Kumar yauna thoram yawba lakhiba miyam na sangnaraba sigi ayek pa mitamda hai lai katri kai khumna butke panbayai sangnaraba layak pa RKCS na lamda masigi culture amadi puari da miyeng thamba layak singi gallery ama mahagna hinglingay ingkum jale singini ahumda mahagi pona pham lamdam kai sam thong top lerak taling khallam kibani masaga sai marfum hathoi subada laikidraba layak pasuna hinglingi matamda Manipuri Site Parisatna Silpa Bhusan amadi Manipuri State Kala Academy na fellow oina khandra mahak poi kai khumna bot kibani ngasi tharmadi ko mari lainana sangnai raba sigi khubak amadi khongpak ki print miya da minister no thokip kalina mapok kumona sigi mari lainana tha sigi tarada pangthokiba painting competition da mako matang takraba singna mana matum yan top ki tharma masu pangthokhi Saliba Thasiki Laliba Kuntra Mathoy the UCM Nasindra Pangto Kadaba Mas Relida Kom Lob Kanglai Pak of the Pandam Namapung Pana Sokat Kan Hana Tongan Tongan Baserol Singna Kanghalakli. Haukiba October 30 Kilometer Mapurobi Mayim the Tauri Yadron Lake Travis Sing Tam Ningola Samong with Nirmala Missy Sumalala and Putok Tringida Nupa Mayumna Lake Trabagi Aroibama Tau Mangam Pangtok Payaroi Haina Missy Yasiki Mata the Sankiba JSC convener Irom Sanzitana Fondorli Wafama say how Marak Irom like Kai the label like Kidraba Nirmalagi mapam da pangthokiba pau mi singa unabada hai kibani mana makatana hai hojek mi CSC matana police na case ama lokatuna tikali maramasina nupama yum na hayeng pangthok ka toriba thaurang toriba mangani gi laihol asi tokadabani karigama nampu da pangthok na bohonara pati JSC asina sapsa na thengnagani haina saxil wa thamlali Impact TV की कुकी चैनल की आहान एनिवर्सरी हायेंग इम्फाल की लाइफ खुनो खोंसाई बैंक दलाइबा लोलसार पब्लिक स्कूल दा पांगथोकनी हायना तरम्बादो नोंगसिंगी हिम फतबदगी सिंगमेरों दलाइबा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट TRI दा ओइना पांगथोलगनी हायरी मियाम की लंबी सतोकसिन खुदोंग सानबा थंगाल कैचल की मफम खरदा गाड़ी संगबा थिंगबगा लोनिना लाइरिबा गोदान सिंह होंगदोक हलगनी हायना मणिपुर लैंगा के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर M Lakshmi Kumar na हाइख्रे वाफम सिंह असि इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट Research Center IDTRC की तरह मंगरक सुबम पोकुमोन की थरम दा हाइखेवनी मान मखाताना हाई हौजिक मणिपुर गाड़ी लाख अहुम हेन लेरे मरमसिना लंबी सतोकसिन तौबदा सुकी बाति खुदोंग सादब कया मायोंगनरे
Orali film masida tangai fadana lenga kasina tanggal kaichel gi mapam khara da gari sangba thingmi gi phire basi lorapani loinana naga nala mathak asi miyam gi kodong sana ba gari parking oina sangba lagani haiki ngasi gi tharamati gi manung sanna IDTR sigi anobo website amasu hangdoki Matang size the break amarujagi break matung da lamteng khunok da leriba solid waste management plan da Imphal city de gamora kai sing purakpa lamteng gi lekai ahum na thingki gi paw madi manipur sumale gi tongan tongan bai paw sing puduna laksage impact news bu mieng tadru lebiu mayam amu kana taram nok sare bulletin gi makada pa paw miam da pizari haukiba october 30 gi Imphal west gi lamteng khunok da leba solid waste management plan da Imphal city de gi purakpa mora kai sing thaba lamdengi lekai ahum na thingkre ira masigi matang danga si solid waste plan asida paumi singa unabada lamdengi khunja singna phongdorakpada mafam asida paiduna leiriba mora kai kaya asidi thorakpa manamna yong kaya mi leiba ngamnadre amadi phattaba mahina lamdengi akoibada leiriba miyamna khudong sadaba kaya thogale kulasida mora kai digi thorakpa mahik matai digi tongan tongan ban laina kaya narakadra haibagi mi paiduna leiringe seraka sida handak lobukta kumloba mioi kaya da unsage laina naba horokhibani maramasina mari leina ba authority ne hiram masida mi sangbi tuna lamdeng khonok da leiriba plan ase atwa pham amada hongtok pina apel torokli bazaar manung gi city nan honabam tamda lamdeng khungang si loina bazaar miyam si leiba yadaba condition lama oibadagi solid waste management plan asi akoina matam khara amol akai hana leiba amol akai si loidi phogdi bazaar dagi amol akai pusanba yaru haina matam khara khoi gari asi lefan bani aduna maram oiraga lamdeng da tawbirba solid waste plan asi mafam chaba amada hongtokpi haina sarkar gi maigaida amadi mari leiba department singda akoi khanghanjari Sri Thongam Sajau Singh Memorial Trust and Sindra Sahi Kuding Thongzu Kendra gi manung sana leiba class 10 amadi class 12 examination mai palaba mahiro sing the piba meritorious award piba gi thoram ngasi pangthokre honaba kanbana lining oisi negative oiba kwa khalon thatoktuna kunai asi gi kana batauba mioi amam oina hona minasi haina works minister Thongam Beswasin na pangthokre akampat ibdo wangprel khana sawo sangle na pangthokiba thoram aduga mari laina na minister na haikibada Sri Thongam Sajau Singh Memorial Trust na sahi khuding gi oina thongzu kendra gi manung da leiba mahiro singbo puning thokat poina award distribution ceremony ma pangtholiba simar oina tungi yombi ora katoriba mahiro singbo puning thokat pani loina na makoi gi tungi punsi da hena phaba oirakna ba thoni bani haike Manipur board of the CBS in a kumjali sini tarani panda loba class 10 amdi class 12 examination da position phangba yauna hena thoi tarak lapa mahiro sahum henbada case award pidun kai khomna ke Thoramasi saruk amoina thongzu kendra gi manung sanna UPS na loba examination da preliminary fast tawba ngamkhraba candidate anida salgi mating khosinaki Tuan bu phau kiba wari singse masi masa masa ki tuan ba amom loi le rek langak tani aduna madu puna makto makoi na makoi gi khan kiba wa khalon aduga makoi gi akoina afaba miyo em war kanda koi society da po re adu society po kan ai si cha ba hingba ki damak di ai tang adum loi hingini mi siba leite chara helaga manipur da adu ba akoina miyo ba mapom po kanda akhoi gi le societies da leiri ba pura mak singje phatta ba singje ko honab ki damak da chakhot pa अखोगी सोसाइटी में होने को करी करी कंट्रीब्यूशन पीगदगे मसी पीनब होनबद आई करी ओइब दरकार लगे मसी ओइनब होनबद करी मचाक चंगे जे छात्र जिंग खलनिंगे बा इंगसी Private hospital sing anabagi laina layong yeng duna makata na layeng bang ngamni natraga ngamloi haibido anabagi manung da seng na khangan biyo makata na layeng bang ngamlaroi da ba anaba singbu ICU da thamjin duna sel lahong na bagi mong da satha haning te haina Deputy Minister Yumnam Joy Kumar na phongdokre wafam singa si Horizon Hospital and Research Institute ke ahom laksa foundation day tharam da phongdokibani Porompata laiba hospital asi conference hall pangthokiba tharam atu da Deputy CM na Lamdamasi lariba government ke hospital sing asigi matakta mo maril taba phaba private hospital sing linkhat patangai fade hospital sing linkhat padanatna research work thabagi mathau su tangai phade haiki nasigi tharamadu saru yakiba kurai MLA L Susindro na state asida lariba private hospital sing marakta Horizon Hospital ase mid line bagi lamda kulai su na laibita natana lying asida hena ming sangba hospital ni haina sing thaki merely hospital linkhat padana na kan research work mari leina masi thamasi yam chathina koi ai kamida yam darka oiba ena kani ekoi gi government gi leiba hospital sing aduga leiba medical college mayam ma sida su sigu masi leiram gani
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯦꯁꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯊꯥꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯗꯨ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ particular patient who treatment the type of treatment required the other to refer to say machine the car or very khali Impal West District Police ki Superintendent of Police Suggestion Hopi Jangmi Makada Prosecution Branch Sindrangasi Fasemar gi Banquet Hall da Pokso Perspective Investigation and Aspects of Trial Highway Hiramda Workshop of Pangthokre ngasi ki Toramade da Manipur ki tongan tongam the district sing lakpa nupa amadi nupi police officer amadi IO ke ana saru yaki Royal Academy of Law Nambol Oinamda Nomi Oiber Legal gi matang da wakal tamini ki tharma pangthokre tharmadu Manipur State Legal Services Authority ki meeting aloina Academy aduna sindana Academy asigi conference hall da pangthokibani tharmadu da resource person oina sarugya ki Bisnu Police ki additional SP operation ki Thaupuriba case Maniharna ain haibasi miyam gini police lady basi mayambu patba miyoi singdigi ngak sena bagi damak police personnel sing so uniform gi maramda miyang gi matakta patba thabak yari makai tawroi dabani haina pauzil ki government service amadi government mamonda sinaba loinana public service police ki ase mumatawde public laiba public maki surrounding laiba maki lam area da laiba mipung kinoti life sector protectable akhoi mi yo na ta ai subject ai prajao ai laiba ai society ko kai ba phataba kana gumba social elements ani kai gumba social ki oiba abagi ani phataba crime kya di sen ba mi yo kya age makutagi makai ki service adu makai ki life adu protect Police Commemoration Day ki mangoina Bisupur District Lebak ki damak amadi ain ngakpada thawai katkraba police singbu ikai khumna bhai behiramda layekpa sangdamnab ki thoram pangthokre sangdamnabadu Bisupur Police amadi Loktak Police na sidana mayang mangamba community hall da pangthokhiba sangdamnabadu da police station ani aduna kono fam singda laiba mahiloisan kulhumdagi mahiri sam kunlomna athoi hentanaki Nambol dasu Nambol Police na sidana khori phaba laibungda thawai katkraba thoba sing haiba thimda Layak pa sangdam na ki sangdam na ba adu da Nambol da laiba tongan ba mahiloi sang singi mahiroi singna layak pa da to ehen tanaki Khadimski footwear store among ngasi ayuk Segarot Konjeng Hazari Lekai da laiba Kongkham Enterprises da retired IPS Sarangthem Dino Kumar na hangtokre inauguration ceremony atu da saru yakiba Khadimski deputy manager sales for North East State Somit Bhattacharya na Founder of Matuna, Nasi Hangto, Khadim's key store, see, Targa, Manipur, Pune store, Talapato, Hangto, Gamle, Amadi Khadim's Poo, Tazaba customers, Singi, Mussing State, Asid Lepalite, and Hangali, High and Nungai, Founder key. This is our 11th store at Manipur, and currently, as Khadim, there are 750 plus stores in all over India, and we are growing up successfully. Crowd of Manipur is very good. The customer purchase, buying behavior of customer is also very good. If something they love to buy, they can buy without seeing the price also. And as per Khadim is concerned, we assure our customer to give the best product and best service all over India. DM College of Commerce Alumni Association Sindra Nomi Oiba Lemna EPP camp among a Pangthokre, Jennings Hospital blood blank Kusamana College campus of Pangthok EPP camp as Matanda, DM College of Commerce Alumni Association President Dr. C. Mary Thomas Hakivada, Manipur Yana India, EPP songs Malenga Telebaxing a young Yaman lady, E. Hibasi Mubi Punsi Kangada Oibana, Horribly, but Mahiru is sing the EPP Matanda awareness people Yam Matau Tai Haina, Pongtoki. The donation of blood is below normal from other states and other countries, and so we are concerned about this, and we want to donate blood to save life. We have been mobilizing our students, and we have been spreading this awareness, and we have been trying to implant in them
the importance of donating blood and the importance of spreading humanity, spreading awareness, and also spreading love and concern for all the needs of blood in our society. Sector Headquarters Security Force Quarringi be Makadan Yakai Marisuba Battalion Lemna Medical Camp Mapang Topika Lunena Susan Pudaleba SMI Orphanage Home the Sports Items in Kusinakre Medical Camp the Yakai Marisuba Battalion BSF Signal Lemna Lying Bagaluna Lemna Hidak Sings Orphanage at the Piki. Disabled Sing Punsintan Inclusive and Accessible Society Purana Bagi Pandam the Sankiba Angamba Disabled People's Organization Gi Mangasuba Foundation Denga Sipang Tokre Thoramadu Infalgi Major Kulta Leba Manipur Press Club Tapang Tokibani. Rotary Club ki test program of Rotary India Literacy Mission ki makada October 22 ki numit ini sumna satharakiba teachers training program ngasi losin kre hariba program asi Rotary Club of Imphal Rotary Club of Polo City Imphal amadi Directorate of Education S ka kusamdana Manipur krida leiba Rotary Club of Imphal ki Rotary Multi Service Center da pangthokibani training program adu losin baka mari laina training program adu saru yakaba school ki oza singda Rotary Club of Imphal ki maikit ki certificate of appreciation piduna kai khunabut ki Common Students Union KRSU Manipur ke General Headquarter na nangna thau puga da thau mi singa si tarung khulda leba Grace Academy da wasak lokre Common Union ke President Amang Sarto na wasak lokhi batora madada KRSU ke anoba President na Karung Zim Kom amade General Secretary da L Onyx Kom yauna mioi tara mari na tongan ba pampai na wasak lokhi Lamlai Kendra Social Organization Sindar Kendra si mapung pana sakat pamai kay de purang na bapandam da miyang imifam mga si pangtokre social worker mongzam pwedehen bigi lamlai da laiba sanglen da pangtok imifam adu da organization na sige singi oiba committee mu susem kre committee sina makata na mongzam pwedehen bigi mi makada Kendra sige sakat torang lamda punasan min na ba haina yanaki Shanghai School of Music na sinduna pangtokiba first level talent hunt music competition final round ngasi Manipur Dramatic Union ga hall pangtokre haina school asige serola man hairakli pangtokiba competition adu da Moirang Them Purnima na ahanba kangabam sanathoin ani suba madi ningthauzam usaranjan ahum su position ta ki haina serol sina makhata rakli hojik sanabgi pauda N Surendra Singh Memorial MU Intercollege Men's and Women's Weightlifting Power Lifting amadi Men's Best Physical Test Tournament ki ngasi loisin kre Ngasi Manipur University Sports Committee ki miyeng makada Regional College sajing na yumbu oidana sana kiba men's 62 kg weightlifting in masana da Regional College ki sanaroi TS Niranjoy na gold medal lokhi bakal na nupi ki yankai mga kg ki masana dana Manipur College ki S Roni Bala Devi na gold medal ama lobangam ki satha kiba men's and women's weightlifting power lifting ama di men's best physical tournament ki men's overall men's weightlifting da Regional College sajing na ta ki bakal na nupi ki overall championship su Regional College sajing nataki intercollege ki oiba masana singa sigi masagi loisin ngasi loisin begi thoram aduda Kevin PD Minister Karam Syam Regional College sajing ki Principal S Tilak Chan amade Regional College ki governing body ki Vice President W Ganendra na amade college sigi masak naraba mioi kyana saruyaki Tarataruk Suba Kishore Kumar Memorial First Division District Sports Boxing Football Tournament LYA Mai Pakre District Sports Boxing Ibi Makada Satarkliba Football Tournament Gasi Sanakiba League Match Amada LYA na DYA Bu Panjal Ahumamada Maitiba Fiki Tasaki Taramagada Satariba Football Tournament Gi Makada League Matching Sanaragani
Kanglaipak Badminton Club Bengaluru na Sindra North East Open Men's Double Championship ngasi Smart Academy Electronic City Bangalore da fangthokre tournament asida Manipur film gi saknai da actor RK Kaiku yauna North East ki tongan state sing dik lak pasana roi kaya na saruk yaki Taramanga Suba Masters Aquatic Championship of Manipur ki swimmer like Kuram Lenin bronze medal ama lobung ngkre Swimming Federation of India me makada Andhra Pradesh Swimming Association asindon status ki Visakhapatnam da laiba swimming pool da thasi ki tarani thoi ki taramanga phawal sathakada Masters Kangluki ngasi pangthokiba nupagi 200 meter medley gi masana da Delhi ki Toka Sanjip amadi Karnataka ki Jagannath Baidya ani na gold medal amadi silver medal laduga Manipur ki like Kuram Lenin na bronze medal ama lobung ngkhe Aquatic Championship asida Manipur ki Masters Kalu ki sanroi sing na saru gyari basida Cyclone Titli na maram oiraga sanroi kaya championship pangthokpa mafam adu yongna ba hona bada awaba kaya mayongnari Kickboxer Yambem Govin Guinness World Records sanna basam sakre Impal West ki manung sana laiba Kwakatil Konjang Laikai digi ngasi Kumal Lampak Sports Complex ki Indoor Stadium da Yambem Govin na Guinness World Records da sana bagitama minute amagi manung da knuckle push up samatrama pantawdana hoji hoji record ane lariba samaga sumna taret ki panjar adu lanthok pangamki ani suba item oina minute ahungi manung da single elbow strike sahum tara tarelak tawbangam duna hoji hoji record ane lariba samari matputra adu dagi henbangam kibaga lena ahum suba item oina second kuntra ki manung da jumping jack yankai ni palak tawbangam duna hoji hoji record ane lariba Yankai Humdoi at the Massing Manga Henatobangam Key, Saltung Awaba Kiana Morga, Yawning na tournament Kaya or Punkidraba Sanare Asina, Guinness World Records the kickboxing Masana Marilena, Masimana Pikiva, Singtania Eba, Recordsing Asina Soy and Mahaki Pantung at the Yobangam Lagani Haibawa Masi, Yambem Gobina, Lamdamasiki Miamda, Tunki. I know how the kickback the use of Japanese rules of the kickback to Yahweh. Although kickback say use to Matam forearm Yahweh na Hidapa. Forearm Jampale, forearm Jampalagadi, Nangize, saying Hagadi, Nangize low dreamber. Other than Yaragadi, but other Mamangi course to Lowry Zukra, expert over Wale, other than Nangi proof certificate, Tarakus Wale, expert witnessing, other than Yaraga result application no. Taraga attempt to row and Togimni. Aduga Nasi 3 minutes kisi aina han mamangda ani Tazan given applications. So idana Aduda anima except Adugi Kudong Sablo Nasi Tosam Javani, Natragadi any application tab the Mamang Tagito, Tanim application lack of the assembly. Revida Valatina Alliance of Miamda Tamzeri. Manipuriana wang no puk state sing eggs policy lakot ki economy wakat hannaba kutong sabatak kamada lady haina Governor Dr. Nazma Heptulana hai Campaign for electoral reforms in India Sari again subab Manipur State Conference pangthokre haldut satari bagi electoral system asi matang nasuna de proportional representation ki tangai padam lady haina Dr. Narana Yes, December 30 and draw the Sungli you saying Manipur, you want to talk to Mapalan, the Tatok Horoni, and Drogi, MLA, Oriba Forest and Environment Minister, Townhausen, Siang Kumar, and Pondoro. World Migratory Bird Day, Marilyn and Miram, the Pyrecton and Lamdamas, passing the Sakta Valabo, Saxing Book, Padi, and Happy can have a powder people, really, but my father suddenly. Private hospitals and sale low bayana but wakal on the lying certificate of Haida, Deputy Minister Y. Zoy Kumana appeal Tarwi. Amasung kickboxer Yambem Govin Singh Guinness World Records Sanna Basam Sakre, Kumalapag Indoor Stadium Nagasi Pangto Kipa,
attempt ta hosik le record ki hen mangam